Dajte mi za kraj emisije usporedite kapacitete Jadranke Kosor i Zorana Milanovića kao mogućih čelnih ljudi ove države, jer trećeg nema. Nakon izbora 4. prosinca ili će Jadranka Kosor biti premijerka ili će Zoran Milanović biti premijer. Kakvi su kapaciteti, ajmo reći, Jadranke Kosor da izvede zemlju iz gospodarske krize? Pa njihovi kapaciteti su zapravo... Možete ih usporediti, nisu isti vjerojatno i dajte neku razliku specifičnu. Pa naravno, dvije osobe ne postoje iste. Ako su oni menadžeri, makro neki menadžeri, zapravo sposobnost, glavna sposobnost koju treba imati neki menadžer je da prepozna sposobnost u drugome. Znači, predsjednik vlade. Ko je po vama, ajde da tražim decidirani odgovor, ko je po vama tu širi? Ko bi mogao svoju sujetu suzbiti do te razine da u vladu dovede nekog ko je pametniji od njega, a on to zna, međutim zna da je taj za to područje bolji? Pa malo je takvi ljudi uopće na javnoj sceni, pogotovo u politici. Tako da ja ne bi ovdje konkretno ulazio u tu priču. Ja ne bi išao za tim da su samo njih dvoje su kandidati za premijera. Izbori mogu biti malo iznenađujući, ali ono što daje snagu premijeru je to koju ima ekipu iza sebe. Ja sam bio ministar i meni su govorili, dobro, vi ste ministar gospodarstva, profesor ste gospodarstva. I zapravo ja sam bio toliko profesor da sam znao da puno stvari ne znam. Dobro, ajmo ovako, evo ja pokušavam, ne morate favorizirati nikoga, ali koliko po vama u ovom trenutku ima jaču ekipu? Zna se koju ekipu ima Jadranka Kosor, to će vjerojatno ekipa biti i za nove izbore. Zna se koju ekipu ima Kukuriku koalicija. Ko je po vama tu onaj ko bi mogao biti propulzivniji u izvlačenju zemlje iz krize? Ne kažem da tvrdite da će taj pobijediti. Da, ali u svakom slučaju, budući da nema utega prošlosti i puno komotniju poziciju ima Kukuriku. Ne ulazeći sad ko je sposobni. Puno komotniju poziciju ima i puno se više očekuje kad dođe oporba na vlast nego oni koji su vladajući. To je jedno. S druge strane, opet ono što sam rekao malo prije, da li imaju oni 250 ljudi pripremljeni da preuzmu baš specifične funkcije. Ne da imamo mi 250 pouzdanih članova stranke, nego da imamo 250 ljudi koji će pokriti Sabor, saborske odbore, javna poduzeća, ministarstva, agencije, jer jednostavno sustav mora funkcionirati. Nije li to toliko teže što su oni koalicija? Vi imate iskustvo koalicijske vlasti gdje uvijek dolaze... Nije to velika koalicija, to imate svega par ljudi, nema tu nikakvi, tu nije problem. Ne, ali kad govorite o 250 ljudi. Da, ali jednostavno ti ljudi u Hrvatskoj kao maloj zemlji, ti ljudi općenito nedostaju. Mi nemamo pripremljene ljude za vođenje države. U tome je problem. Mi imamo ljude koji žele se baviti politikom. Zato u mom programu ovdje mi idemo na profesionalizam. Naša je prednost u tome što mi želimo takvu formirati politiku da najbolji iz hrvatskog društva mogu doći na te funkcije. A ne zbog, ako ima neko nominalno obrazovanje u stranci, da njega postavimo. Bez obzira što on možda ne bi zadovoljavao da bude pomoćnik tamo nekom osrednjem poduzeću, ovdje će biti tajnik, zamjenik ministra ili ministra. U tome je problem.